Fuj, šta da kažem, sajam bijeda. To je bilo tako dosadno. Meni izgleda kao da se kostumirala za maškare noću ještica. Sad beri se. Bog svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli ste u novu reakciju, odnosno reakciju na Doru 2025. godinu. Sa mnom je ovdje Standard. Standard kojeg ste, valjda, od kad je završila ona prošlogodišnja Dora, tražili da dođe na 2025. Doru, a to je jedan jedini Gabriel, da, vaš omiljeni kritičar i Dore i PZE i Eurosonga i svega. Tako da nećemo puno odugovlačiti, ja mislim da treba da krenemo i da komentiramo jer to ljudi čekaju. Samo da objasnimo situaciju zašto smo u ovom virtualnom obliku. Zato što je gospođa postala internacionalna, ona više ne možeš ti uhvatiti u Zagrebu. Ajde Gabe, mrvicu objasni gdje si, pa onda ćemo krenuti na reakciju. Ja samo želim reći koliko sam ja posvećen koliko smo mi posvećeni ovoj reakciji, jer ja sam upravo u Madridu, u svojoj hotelskoj sobi i umjesto da idem i šetam po Madridu, ja sam ovdje na Zoom callu i jedva čekam da opletem po cijeloj naciji, tako. Ok, ja mislim da smo spremni za reakciju. Prije nego što krenem sa reakcijom, naravno moram izgovoriti ove rečenice. Sve što govorimo, odnosno sve što komentiramo je upućeno izravno na nastup, upućeno je na styling, pjesmu, to su naša mišljenja, osobni nekakvi stavovi, razmišljanja o tom nastupu, o pjesmi, o cijelom zapravo performansu. Ne ide nikome ništa osobno, da se neko ne bi uvrijedio, naravno, tako da eto, sada kada smo to rekli, mislim da smo spremni onda krenuti na prvi nastup. Pogodali smo ukratko Swingerse sa pjesmom Full Cool. Gabe, pošto si naravno ovdje gost, ajde kreni sa svojom reakcijom. Prvo što moram onako istaknut je kako mi je drago da je HRT malo upgrade taj video wall i te ekrane i svjetla i sad to sve izgleda malo skuplje. Šta se tiče Swingersa, šta da kažem, sajam bijeda, starački dom, posljednji trzaj, ovi stylinzi ne mogu, scena bez veze, pjesma neupečatljivo, dosadno, ti žuti sakoji, taj stage presence, ta energija mi je onako bila na nekoj nuli. Ova pjesma je meni apsolutno kao nekakva, kao da sam ju ja napisao, ne znam, u 3. razredu osnovne. Baš mi nekako ide na živce. Znači, baš mi pjesma ide na živce. Kao, ok, pjesma možda ima neku dobru poruku, ali je tako glupo realizirano, bih rekao, jer sama pjesma mi ide na živce i onda ako mi pjesma ide na živce ni ne želim znat koja je poruka te pjesme, tako da što se tiče pjesme, evo, meni se ne sviđa. Ja sam rekao i kad su nastupali, imao oni onaj tekst full cool i tako nešto, niti je full, niti je cool, niti ste nešto donijeli na to, njihova poruka nikog ne zanima. Ok, ajmo mi na sljedeću reakciju. Za one koje ne znaju, već je na mom kanalu vlog sa Dore. Imao sam ove godine priliku otići na Doru i ja imam jedno potpuno drugo iskustvo gledanja Dore uživo kad sam tamo i na TV-u. Uživo je to meni bilo sve puno bolje. Na YouTube-u se dogodi, odnosno u live prinosu se očigledno nešto dogodi kod režije, ne znam, nisam stručna osoba. Ivan je osoba koja se do sad nije bavila profesionalno glazbom, no on je bio po meni jedan od boljih tamo. Moglo mu se vidjeti da ima tremu, što je bio prvi općenito nastup njemu u životu, ja mislim takav. Da, prvi izlazak na takav stage. Upravo to. Pjesma za prvi put na Dori, genijalna, jedna od boljih, ne izlazi mi iz glave. On je zgodan, on je to iskoristio na stage-u, plesači su bili odlični, bili su svi sinkronizirani i vokalno, ajmo govoriti za finale, on je bio zaista, evo, odličan. Ja sam se jako iznenadio kako je on to dobro otpjevao. Mislim da je napravio veliki uspjeh i jako dobre temelje za onda još nešto kasnije, pa eto da jednom i bude naš predstavnik na Eurosongu. Eto, to su moji komentari. Odlično si ti to sve sročio. Bože, koliko si ti dobra osoba. Pa je ovako. Pa vidiš, ja sam ipak anđeo. Vidiš da se sve bijelo oko mene, u raju. Pa nije ni iza mene neka vatra i oganj. Pa neka tu vatra iza tebe, vidi nešto tek plame neki crveni ide. To su neke slike jako vrlo interesantne, tako da možda pričaju o tom. Uglavnom, Ivan, ja njemu stvarno moram reći svaka čast na nekim stvarima, a to je da je jako puno sebe dao i shvatio je Doru i Eurosong onako kako to treba biti shvaćeno, kako očekuješ da neki izvođač
to shvati. Imao je najbolje plesače. Šta se tiče spota, ja sam već davno rekao i taj ko ti kaže da treba da snimaš u nekom kamenjaru na otoku, ti nisu prijatelji, zato što je spot mogao imati totalno drugu vibru da je rađeno nešto studijski. Ali dobro, jako interesantan nastup, zato što nije samo stajao i postojao na bini, nego se stalno nešto dešavalo. Da je bilo dobro vokalno, nije. U momentima je stvarno zvučalo katastrofalno i kao da osoba uopće ne zna šta da radi i kao da je gluha, a ne da pjeva. Meni je bio interesantan, ja ga ne mogu popljuvati najstrašnije, zato što je ovo nešto šta bi uz neki upgrade moglo otići i moglo nas predstavljati. Kostimi su mi bili bez veze malo mi je bezlično bilo, ali ok, vjerojatno su išli ajmo jednostavno, ali da bude efektno. To je super što si ti imao iskustvo sa TV-a, a ja sam imao iskustvo live. Ne govorim samo za Ivana, Gabe, to je tamo zvučalo jako dobro. Idemo mi na sljedećeg našeg natjecatelja. Čivro, kakvo ime, takav i nastup, tako. Sam taj look njegov na stage-u je 12 kuna. Vamo se vratiti na kuna, možemo i na euro. A eur i pol maksimal. Nerviraju me ljudi koji se pojave tamo i koji izgledaju kao da se apsolutno ništa nisu potrudili. Kao, jasno to moram odraditi. Dušno ne moraš. I onda imaš Ivana Milića koji je dao 200% sebe, bez obzira kako je prošao i kako ga ljudi vide danas. I onda imaš Čivru, koji je stvarno Čivro, koji je dao 1%. Ja sam mislio da će on vokalno pokidat. Ja sam mislio da će ja tamo da ću na ježice. Gabe, ja nisam ništa osjetio. To je bilo tak dosadno. Kao, možda neko želi predstaviti nešto novo svoje, ali to je zaista samo negativan učinak. Kriva publika, znači ja kad to vidim, ja više ne pada mi na pamet da to upalim. Ne želim to vidjeti na Dori, želim vidjeti nešto kao Ivan, evo kao što smo do sad gledali, ili naravno Bošnjak i tako dalje. Znači želim vidjeti nešto maestralno, neki boom, neku eksploziju, a ne ovo. Sljedeći po redu nam je Natali Dom si srcu mom, odnosno sljedeća po redu je, pa malo možemo to pogledati. Jao, gospode Bože. Ovdje mislim da se nećemo složiti, ali dobro. Ja sam ovo vidio uživo. Uživo je to bilo magično. Ne prevrći očima jer je bilo magično. Usrali smo se od magije, da? I po glasu. Pa magija do tebe očigledno nije došla, do mene je došla, a mene je začarala. Natal je tamo na stage-u bila jako dobra. Ja pjesmu sam zavolio. Nastup je bio jako jednostavan. A u meni je to čak išlo jako dobro uz tu pjesmu. Ne bih rekao da sam ju htio vidjeti da mi je bila favorit. Nije mi bila favorit. Meni je ova pjesma bila baš lijepa i meni je bila dostojna jedne Dore. Ajde, opleti. Brate. Jako lijepa cura i super materijal da se napravi nešto cool od nje. Kao što imamo i Filomenu, koja je isto jako dobar materijal, ali rade trenutno to što rade. Njen stage presence je isto bio bez veze. Ta haljina kao haljina je bila super. Pa nije bila super, ali bila okej. Davno smo završili tu fazu da nosimo haljine iz nekog butika na Doru i Euroviziju. Znači, ljudi, kostimi postoje s razlogom, znači napravite nešto cool ili da je to već neka efektna haljina, to je trebalo skinuti s nje od tamo na stage-u i spaliti. I rađe da nastupa gola, jer s ovim ne. Dobar vokal, ali dosadno, brate. Agree to disagree. Ali nekako imam osjećaj da ćemo se kod sljedeće natjecateljice složiti. Mislim, i ta frizura, i ta šminka, i sve to onako, meni izgleda kao da se kostimirala za maškare noću ještica, kako god, i da će sad trick and treat, i kao, ja sam trbušna plesačica bez harizme. Pjesma je isto tako neupečatljiva, ne možeš ni popljuvati jer je toliko stravično da bi samo onako preskočio tu muziku za lift. Pjesma, nekakav prosjek, nekakav spektakularan dojam nisam dobio pjesmi. Ono što je kriminalno bilo napravljeno i što mislim da je moglo proći bez toga, to je spot te pjesme. Ako ga nisi gledao, bolje ni nemoj, jer mislim da bi... Izgleda stravično, loše, saberi se, uloži više od 20 eura u sve kompletno. Po meni Marta May morat će još puno raditi na svojim pjesmama, spotovima, nastupu, općenito ako želiš pokazati nam nešto što bi bilo nama wow. Ajmo mi dalje, ajmo mi na EOT Bye Bye Bye.
Malo me podsjetilo na Rim Tim Tag i Dim, nastup mi je, online je isto bio dobar, uživo je bio puno bolji, bila je puno bolja energija tamo, pjesma, ova vokalistica, odnosno pjevačica je to otpjevala perfektno, jako dobro pjeva, kostimi su bili zanimljivi, nije to bilo dosadno uopće, no je ovaj dio u pjesmi, onaj instrumental, bez pjevanja, meni je bio predug, čak mi je bio malo i dosadan, ona kao, daj završi više s tim. Malo mi je predugačak, kad se ništa ne događa, ok, oni su tu skakali po pozornici, ali to mi je bilo predugačko. Sve u svemu solidno, dobra energija, jako dobar pokušaj, nešto što želim vidjeti na Dori, ali naravno mislim da imaju isto prostora za napredak. Ja sam imao ogroman problem s ovom pjesmom, jer ja i ljudi koji su to sa mnom slušali i gledali, apsolutno nijedan stih, osim refrena bye, 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 nismo čuli. Ja ne znam da li postoji osoba u Hrvatskoj koja me može sad reći kako ide jedan dijelić te pjesme, a da nije bye, bye, bye. Ja mogu. Ajde reci. Rise and shine. I to je to. Ok. I to je puno. Fali mi nešto i konstantno mi je falilo nešto i nisam mogao ničemu drugom razmišljati nego kao što ona sad govori, što ona sad pjeva i onda kao tu se sve nešto dešava, onda opet neko mumljanje, haos. Čekaj, ovo meni nešto dolazi, ne znam da se čuje tu. Je to? Nije to Grindr. Nije, to je Whatsapp. Ne znam, previše si se zacrvenio. Nije budalo, evo ti. Čekaj, sad moram ovdje dokaze slat ljudima. Vidiš li? Okej, dobro. Sram te bilo, osudio me, znao sam na što ćeš sudit. Ajme! Isuse, okej, idemo dalje. Ali samo da vidim kako da to isključim, to meni ne dolazi. Ali kad sam vidio to u facu, ja sam mislio da se to na tvoje strane ne čuje. I onak vidim da ti miješ facu i onda mi je bilo neprijatno, jer kao znam što si pomislio. Jer ja sam ekstrovertan, vama možda blesam, ekstra sretan. Ja sam mislio da će mi ovo biti najgori nastup na Dori, no nije mi bio najgori nastup. Ja od njega nisam ništa očekivao. Apsolutno ništa, no moram reći da me ugodno iznenadio. Meni to nije bio niti nastup za Eurosong, nije to meni bilo niti da ja to želim sada slušati svaki dan, ali mi je bilo zanimljivo i ta doza simpatičnosti koju je on na stage-u pokazao, mene je zainteresirala. Sam baš pokopčao te neke judo borače, karataše, šta god to bilo na sceni. On je imao outfit od 5 centi, ali to je išlo uz taj nastup i uz njegovu tu taj cijeli imidž. Ide nekako uz njega, da. Ne želim to reći na ružan način, nego baš mi ide uz to sve tak jeftino da to izgleda. Pa na što ću ti ja reći, on ima više harizme u nožnom prstu nego neki ljudi ovdje što su na stage-u bili. Sada što se tiče nastupa, on ima taj vibe, on ima tu neku svoju priču, ja to ne razumijem, ne radi me taj vibe. Kad sve gledaš, ništa mu ne možeš zamjeriti zato što je kao, on je došao da se zabavi. I on se zabavio. S druge strane, ako ćemo gledati s profesionalne strane, šund da ne može biti veći i stvarno bi bilo blam da ode na takav stage, prvo izlazi u nekom sakovu i košuljici i onda se raskopčava i to je sad nešto, znači ja sam pauzirao i gledao gore zeleno, dole plavo, pa nešto žuto, pa. Ko da je outfit našao na Hreliću, a vjerujem da je. A vjerojatno i nekog našao svi sero ti nekim outfitima, kostimima, sad ću im ja sad namjerno još potkurit, razumiješ da to bude najveća katastrofa i kad ja se ne bi čudio da on namjerno to napravio. Taj polijesterski kričavi kompletić na njemu, koji mu je bio čak i malo kratak, pa u momentima kad je dizao ruke ispadao mu je stomak i sve to. Njega apsolutno nije briga, razumiješ? I to što njemu ispada stomak i to što sve to tako izgleda, njega nije bilo briga. Pa onda ni nas nešto nije puno bilo briga da ga uzimamo serious u toj situaciji, razumiješ? Idemo pogledati Luku Nižetića i Južinu. Mislim da je on odličan performer i to sve malo kao Južina, Šalša, sve te neke pjesmuljke koje radi, njega to vozi i to je tako super, ali mene to ne vozi za takvu jednu manifestaciju. I sad kad ti vidiš da on imao jako cool nastup za to, i video wall, i plesače, i to neko podizanje majice, sve te neke, znaš, to je osmišljeno jako dobro. Ali, ja bih volio da je to
puno bolja pjesma bila i da je bila više eurovizijska. Meni je jako žao što pjesma nije dovoljno dobra za Eurosong, jer ja sam, znači prvi put kad sam otvorio pjesmu, i evo i sad imam to mišljenje, pjesma nije dovoljno dobra za Eurosong. Fali ta neka Eurosong eksplozija u pjesmi gdje ti kažeš to je to. Tog ovdje nema, ovo je radijski hit, hit. To je za radio. Znači na početku mi uopće nije bio favorit, evo priznaću, ali kad sam vidio nastup Gabe, ja sam ostao pa točno je znao šta radi i to podizanje majice. Znači to je bio jedan moment gdje su... Znaš sve. Luka Nižetić je definitivno osoba koja nas jednom mora predstavljati na Eurosongu jer on je paket, ali mu samo treba jedna dobra eurovizijska pjesma. Kažu da sam NPC, kažu da sam greška, nemoj biti NPC, sudbina je teška. Tražimo slavu, ne tražimo fame, nećemo spotlight, nećemo taj claim. Evo možeš ti sad prvi da otvoriš, Može. ja malo otvorim ovaj pogani gubac. Ajde, odmorim. Ok, Laura koja pjeva je jedna ikona. Ja nisam znao ništa o njoj dok nisam je vidio na Dori. Na prvu me pjesma nije zainteresirala, ali mi je onda počela skakati po TikToku. Nastup je mogao biti bolje odrađen. Bilo je to zanimljivo i zapamtio sam ja i te pegle i sve, ali možda nisam shvatio najbolje taj nastup. Čak se nisam nešto previše ni potrudio možda shvatiti, ali nije mi bilo jasno baš te pegle i šta sad bi to trebalo možda predstavljati. Ona je osvojila mlađu publiku, ona je osvojila publiku s TikToka i napravila je veliki uspjeh. Ja u jednom trenutku nisam znao je li ona Laura koja pjeva ili Laura koja pegla, jer je radila je oboje na toj bini i bilo bi apsolutno neshvatljivo kakve veze ta pegla i to peglanje ima sa pjesmom i tako dalje, dok mi je, na primjer, video Vol Iza bio jako cool. Ali za Doru nije ovo pjesma koja bi mogla napraviti neki čudo rezultat. Magazin ova Lorena, svakako jedan vokalni gigant koji ona je toliko točna, toliko moćna, toliko sve. Taj kukičani outfit mi se baš nešto i nije svidio. Karizmatična, ima taj materijal, jede ih sve za doručak tamo, ona je isto neko ko bi nas mogla predstavljati. Ja jako dugo, Gabe, nisam vidio tako lijepu curu ženu. Ona je prekrasna. No dobro, ajmo mi na nastup. Kaljina, meni je bila zanimljiva, ni dobro, ni preloše. Ono što se meni nije svidjelo, i ono što sam ja govorio od samog početka, prvi video reakcije koje sam ja napravio kad su samo pjesme izašle, ta AI djeca koja su bila iza nje, po meni to je bila prevelika distrakcija na stage-u. Znači gledaš nju prekrasnu i onda ti smeta iza to uznemirujuća djeca. Meni je to jako smetalo. Pjesma mi je bila catchy, bila je ok, nije mi bila prezanimljiva, moram priznat, ali Lorena mi je bila perfektna, jako zanimljiva, ali taj vizual iza je meni bio tako nepotreban. Da, nije bio dobar. A uživo je bilo još gore, zato što je bila distrakcija s nje, znači sve prekrasne. Imaš taj veliki ekran i onak te glavetine, da, nije dobro. Znači uživo je bilo još gore, ali Lorena mi je perfektna, baš mi se onako, baš želim još slušat njenu glazbu i želim ju opet vidjeti na Dori. Cure su imale jako zanimljiv staging, ono otvaranje gdje je ona u onom bijelome i to je sve onako, malo je dalo goosebumps moment. Nisu imale lošu ideju, ali interpretacija je bila za mene katastrofa. Ja opet pričam iz gledanja nekog ko je gledao na televiziji. Same kad su pjevale, to je donekle zvučalo ok, onaj refren kad su išle sve, to je tako loše bilo. Na prvu sam isto ih povezao sa Ukrajinom, jer Ukrajina imala dosta takvih nastupa na Eurosongu, pa mi nisu baš bili najbolji izbor. Onda sam čuo to polufinalno večer, kada ja nisam bio na Dori, znači prva polufinalna večer, i to je zvučalo jako loše. Onda sam došao na finale, Lelek je bio uživo, ja sam ovako gledao taj nastup, ovako. Kad su krenuli na hrvatski, to su izmijenili na kraju u finalu, ljudi su u transu bili pored mene, ja sam se naježio, znači ja sam ni na jedan nastup, na Markov jesam u jednom trenutku, ali ni na jedan nastup se nisam naježio kao na njihov. Otvaranje tog nastupa je meni onako dao malo vibe, kao ko da neka sveta osoba se pojavljuje kod te glave. Oni su zvučale tamo, Gabe, odlično, znači taj refren je zvučao super.
kažem ti, to što su napravile taj dio na hrvatski je super, trebale su to od starta napraviti, ali kažem ti i dalje nekako mene nije toliko dojmilo jer mi je bilo već viđeno, izlizano i bljutavo i to je to. Ja sam Marka Bošnjaka od početka favorizirao. Kad sam čuo pjesmu, znao sam da pjesma može imati jako dobar performans. Ono što je mene bilo strah, što sam i govorio u prošlim videima, Marko nije Luka Nižetić koji ima budžet za ovakve stvari. On je osoba koja ima 21 godinu, ja mislim, to je mlada osoba pred kojom je tek budućnost i nema budžete tako velike. I ja iskreno priželjkivao sam jako dobar nastup, ali sam znao da to neće biti ne znam kako spektakularno. Ovo što je Marko napravio u vezi nastupa je okej, ali smatram da to za Eurosong mora biti još bolje. Dobru podlogu temelj je postavio, ali Marko mora upgradeat taj nastup jer ima tu mjesta za popravak. Taj onaj paravan neki, doslovce školska priredba, ali onda kad sam gledao live poslije na YouTube-u mi je to više imalo smisla. U dvorani mi je to bilo kao baš bez veze. Eto sad osnovna škola, ajmo staviti paravan i imamo priredbicu. Što se tiče kostima, sve je to bilo okej, ali mi je dosta sve izgledalo amaterski malo. Ja sam također jako zadovoljan, imamo pjesmu koja je jako energična, imamo nešto na vibe Baby Lazanje, moramo se složiti da malo daje taj šizofazon. Ovo sve što si ti rekao da je malo amaterski, to se slažem, ali evo sad ima priliku, pošto je pobjedio, sigurno može naći neke sponzore i neke suradnje koje će mu omogućiti malo više love, da malo i ti kostimi izgledaju bolje i on će sad vježbat do 5. mjeseca i da to izvuči bolje i tako dalje, iako je bio i bolestan, sve smo to čuli. Jako mi je drago da ovo radimo, jako uživam u ovome i jako sam sretan, to kažem svake godine što si mi dao priliku da se uopće negdje pojavljujem, tako da veliko srce za tebe i velika ljubav. Hvala tebi svakako Gabe i eto vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!